Dobroveče, dragi gosti, i dobrodošli na promociju zbirke kompozicija za klavir profesora Armena Škobalja. Drago nam je da ste se odazvali ovoj promociji i svojim prisustvom uvećali njeno značenje. Želimo vam da uživate u novim kompozicijama. Molimo vas samo da isključite mobitele kako ne bi ometili naše mladi izvođače. Uvodnu tačku pod nazivom Bajka izvodi Beganović Edna, 4. razred iz klase profesorice Mandić Ivani. A nakon nje će nam se obratiti predsjednik udruženja Dječja nota iz Zenice, profesor Sajid Jusić. Dragi gosti, djeco, roditelji, uvaženi kolege, evo ja ću ispred udruženja Dječja nota, dakle da vas pozdravim i da kažem nekoliko uvodnih riječi vezano za ovaj naš današnji dan i svečani trening. Naše udruženje je osnovano 2009. godine u maju mjesecu, dakle postojimo tek godinu i po dana i naš osnovni projekat je festival dječje muzike, autorski festival Kad muzika svira. Međutim, mi smo udruženje osnovali iz razloga što smo željeli da neke segmente nastave, dakle, koji nisu obuhvaćeni nastavnim planom i programom, dakle ono što škola nije u mogućnosti da realizira, da pokušamo to uraditi preko udruženja. I mi smo se bazirali uglavnom na, dakle, stvaralaštvo, tako da sve što smo do sada radili i što radimo je, dakle, muzičko stvaralaštvo. Ova klavirska zbirka je vjerovatno prva modna sveska koja je štampana, ja vjerujem, u gradu Zenici i u Zeničko-Dobojskom kantonu i mi smo na to naročito ponosni. Naš kolega i član našeg udruženja, profesor Armen Škobalj, je jedan mladi, perspektivni muzičar, profesor koji, dakle, u svom radu se bavi i stvaralaštvom, tako da smo mi prepoznali, dakle, da bi taj njegov rad mogao biti pretočen nešto što bi bilo trajno. Pa smo, mogu slobodno reći, pokušali da uradimo taj mali zahvat, da objavimo jednu novu svesku. Zenica je prepuna, dakle, kao što znate, novih knjiga, zbirki, pjesama, književnih dijela i tako dalje.
Međutim, nešto iz domena, dakle, muzike još nismo imali, ja mislim da smo prvi koji su se, dakle, pozabavili tim problemom. Naravno da smo ponosni jer je ovo prvi projekat, dakle, prva zbirka i jako nam je drago, što večeras imamo priliku i da je zvančno promovišemo. Obzirom da je prva nakon godina i godina, vjerovatno, za to snijeg pada već 2 dana. I zaista smo radosni i ponosni. Dakle, pedagoškim sadržajima ove zbirke će govoriti recenzent, profesorica Ivana, a ja bih želio, dakle, da kažem da je ovo prvi naš projekat, ali sigurno ne posljednji, jer ćemo se mi, dakle, nastaviti intenzivno koliko budemo mogućnosti baviti ovim stvarima, jer među nama ima još dobrih, mladih, perspektivnih kompozitora i nadam se da ovo nije posljednja zbirka, sigurno nije, a kolegi Škobalju želim puno uspjeha i mislim da je ovo njemu vjetar u leđa, dakle, za njegov budući rad. Ja vam želim puno sreće i toliko. Poslušati Adagio koji izvodi Varupa Amina, 6. razred, profesorice Durmo Jadranke. Moj prvi džez izvodi Ciri Čajla, 4. razred, profesorice Jović Vatke. I mali valcer koji izvodi Beganović Kenan, 5. razred, nastavnice Masnik Aidin.
Ivana Mandić, a nakon toga slijedi Andante koji izvodi Macavica Anis, 4. razred profesorice Jović Vlatke. Moj prvi bluz izvodi Džehverović Sabina, 5. razred profesorice Stapić Marele i mali valcer koji izvodi Šanjt Adnan, 3. razred profesora Jusuf Sajda. Ja također prije svega želim da pozdravim sve profesore, nastavnike, roditelje, djecu. Drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Zbirka kompozicija profesora Armena Škobalja, koja nosi naslov Mali pijanist, predstavlja doista izuzetnu pojavu na našim prostorima. Mi dakle već duže vrijeme u Bosni i Hercegovini nemamo autora originalnih klavirskih dijela. To mogu slobodno da kažem i za druge instrumente, ne samo za klavir. Čak rijetko imamo priliku u rukama držati note i nekih starijih živućih, nekih ne bosansko-hercegovačkih kompozitora koji su pisali klavirske minijature i dijela za klavir, kao što su profesor Anis Tahiri, Julio Marić, Prebanda, Milošević, Josip Maglić i drugi. I uvijek nam te note, dakle, kad ih dobijemo, predstavljaju pozitivnu promjenu na času, znači uvode nešto novo. Da li je sad to neki bosanski melos ili melos iz Hrvatske, Srbije, da li je to nepravilan ritam, 5 osmina, 7 osmina, dakle u svakom slučaju ta djela unose u nastavu pozitivnu atmosferu i pozitivnu promjenu. Mi u nastavi uglavnom koristimo zbirke kompozicija naših autora koji su u stvari djela autora iz Evrope i šire, znači samo koji su preuredili profesori kao Svetislav Stančić, Ivo Maček i drugi. Tako da je ova zbirka, kao što je rekao i profesor Said Jusić, izuzetno značajno djelo, izuzetno značajna knjiga i pojava, pogotovo znači što ovdje po prvi put u Zenici imamo, dakle, izdajemo knjigu klavirskih kompozicija, što se to radi o mladom autoru, mladom kompozitoru, našem kolegi, ovdje nekima bio bivši učenik, profesoru Armenu Škobalju. I kao što je profesor Said rekao, ovo je sada mala zbirka kompozicija s kojom smo mi, ja vjerujem, samo započeli tvoj rad. Nadam se da ćeš nastaviti i dalje da radiš to. Također bih isto istaknula zašto je meni ovo izuzetno drago da se desilo, zato što u Bosni i Hercegovini danas kompozitori nemaju plodno tlo za rad. Pogotovo kad se tiče to klasičnog muzičkog stvaralaštva. Dakle, uopšte nemamo pogodnu klimu, nemamo fondove koji bi finansirali njihov rad, nemamo konkurse ili takmičarskog karaktera, neke festivale na kojima bi se izvodila ta njihova djela. A meni je kao naravno pedagogu koji radi u osnovnoj muzičkoj školi naročito drago što su ove kompozicije napisane za djecu i to ne za određeni uzrast. Dakle, ova djela mogu svirati djeca 2., 3., 4. pa i 5. razreda osnovne muzičke škole. Što se tiče samih dijela, zbirka je dakle sačinjena od 23 kompozicije, od kojih dakle imamo komade, polifoni, vježbe i etide. Komadi su pisani u klasičnom i romantičarskom stilu. Dakle, tu nema nekih novih harmonskih rješenja, melodija je jako pjevna, dopadljiva, ne tretira se posebno neka je disonanca prisutna ili alterovani ton, vrlo malo harmonija jednostavna, ali su dosta dopadljivi komadi. Nosi zanimljive nazive kao što su Bajka, Zima, Jesenji valcer, Mali marš i tako dalje. I ja sam u svojoj recenziji navela i nabrojala komade koji su onako baš stvoreni za javno izvođenje, neki interni nastup ili koncert učenika osnovnih škola. Što se tiče te višeslojne, odnosno više glase u komadima i polifonim vježbama, pokušala sam prstoredom da omogućim što lakšu izvedbu, što tačnu izvedbu više glasa, da ne narušavamo frazu, a da djeci koliko toliko bude, da tako kažem, zgodno da to sviraju. Polifone vježbe su pisane u molskom tonalitetu, tada često više glasiju, i u duru, u veselom nekom tempu tipa menueta. A što se tiče etida, etide su dosta zahtjevne za djecu osnovnih škola jer obrađuju
često 2 ili 3 u isto vrijeme tehnička zahtjeva, tako da nisu uopšte naivne, možda izgledaju jednostavno, ali dakle nije ih jednostavno izvoditi. Ja se nadam na kraju da će ova zbirka kompozicija se često nalaziti u ormarima, na stolovima i na klavirima nastavnika osnovnih muzičkih škola, a i srednjih muzičkih škola, naročito učenika koji pohađaju klavir kao uporedni instrument. Čisto da unese malu promjenu i da bude dodatak našoj mnogobrojnoj klavirskoj literaturi. Također se nadam da će ova zbirka biti podstrek drugim mladim kompozitorima koji su sigurno nekad imali ovakvu sličnu ideju i da smo svjesni toga da iza sebe imamo ipak udruženje, kao što je Dječja nota, koje može finansijski, ako ne sve, barem dio, da potpomogne kao što je štampanje ili ovako promocija notnog materijala, što imamo kolege koji su uvijek voljni pomoći uraditi ovakvu promociju, znači uraditi mali koncert, izvježbati to sa djecom. Dakle, mislim da bi stvarno ovo trebao biti podstrek i za druge kolege, nastavnike i profesore i kompozitore. Ja sam u recenziji profesoru Armenu Škobali već dala izazov da sljedeću zbirku kompozicija napiše sa prizvukom bosanskog melosa i malo bosanskog folklora, da to prilagodi djeci i mislim da bi to bilo jako interesantno da se uradi sa nekim novim harmonskim rješenjima. Toliko od mene, hvala.